Narua akiri kuria mwana muciari na gutaro mantu jegie mwana kuthirirwa ni ruji mwirine na chomba dehydration. Nenda twaria mantu ja dehydration ni atia. Dehydration ikugara mwana akunyierwo iruje mwiri jwawe na eje ni otu itaga dehydration na kwena dehydration levels. Kwena non dehydration. Dehydration is classified into 3. Kwena non dehydration, kwena some dehydration na kwena severe dehydration. Nenda twambiria na embuthia severe dehydration. Severe dehydration ni araona mwana kuna nyierwo iruje mwana atikwaria agakira ki utiwa kuthithia atikwa nenya gwonka utikia kwenda kurea na arumire ukira kiu iyo ni otuga mwana ena severe dehydration. Severe dehydration nayo nate manager kana nate tiritawa mwana wabathire kwa sibitari eta akandimitwa wondine nikenda omba gwikirwa ruje boruita ruje ende itumita IV fluids unachio chitho achina into chwitaga gwicumbe chitho achina chira mwana oku omba kulose kana omba gutarira akwaro na gutaika kana kwanja na gutaika na potassium, sodium, chloride bibio mwana atejaga riria kwanja na riria gutaika. Kwou iyo ni oitwa severe dehydration mwana abathire kwithwa wondine agekirwa interview kujibiye ta ruje gwatujite ruje kana to bengi berewa bete sibitari bekirwa ruje kenda dehydration irethira. Number 2 kwena moderate some dehydration na tomenya mwana kwena some akambiri gukara akinyunyanga okiragora na akanywa ona ruje ona gintu kiriku akagara inyunya na alafu kuthera stress akara ijeka ko bibi umuruma karere stress ithiurunka iyo ni umenya mwana kwena some dehydration. Iyo some dehydration nayo tubaeja gintu gitawa ORS nige tumimbera mtu wonde wena kana kanintini wena under 5 rimwe iboega kutha wena ka ORS kama kana twire nyomba mwana namba iria gutaika na kwanja utuku na ORS ile kamugwatira mwana keja kuthena some dehydration naye we ORS kwa wingi na mwana ukwa kanywa ORS gakombe kamwe na kuruki mwana oronywe lita ijeri cha ruje rurwa muro ruje wa kawaida niki ruje yendronje na oxygen ndwe nayo indi ORS ni thithitwe na potassium, sodium na chloride na intobi ibyo mwana wetu aguta riria akwanja na gutaika. Kingi nakyo kwena iwe gwetwa no dehydration niro tha mwana kwa gutaika rimu akikana jairi no tiwo kara atikware stress atikwa irritable na kwaria na kuthia mantu jangi jonde indi nyawe naewe ORS. Na in case ukeja kutha mwana wina no dehydration no juke ruji wekera gachumbi wekera kachukari ugakoroga no kamwa ne kamutethia na mbuge uju dehydration ni nthuku muno rira mwana akwanja na gutaika ni untu bwai. Number 1 complication cia dehydration niji kintu kia mbere mwana ukwaga karake anja na gutaika akarusi bimbo gora biyetwa electrolytes sodium, potassium na chloride ibyo mwana atejarira akwanja na gutaika na bieto bieta electrolytes. Mwana akeja lose kana guta electrolyte ria gutaika kana kwanja mwana kugintu kia mbere no age conversions kugireka kura bona kana kena fever gakiumagaruga gakireka na mwana akagea electrolyte imbalance no ambire kugireka. Number 2 mwana oku akagea electrolyte imbalance chachi potassium, chloride na sodium mwana oku no age gintu gitawa kidney failure na ikyo kinyategeri ba TV thaiji baba nthikirite kwiana bamwe bai beta kuthithirwa dialysis na gitumi kira giatumire kidney chige athine kuthithirwa dialysis mwana oku ambiririe gutaika na kwanja na biu ake bibi atumire mwana oku athina ya kidney failure na ambiria kuthithirwa dialysis. Go please parabu karabu kiuga mwana mantoja kwanja
eti mwana imaigo akuma no ukairwa mantu jau kiukira twita old wives tales kana nkwaya cha tutindiri ukeja kumari that point kana indieu eti mwana ukuka mwike sibitare akeanja imaigo akuma mwana inyaka mamaigo that tuja kaumaniria ntuko imwe mwana atiomba kwanja jau mantu ya tukwairwa na ranturene anera kura mutegerio kwojo wona mwana ukuka kwamiria kwanja please rikana no agireke rikana no agekindi ne feria na mpigo chao ikathuka ko please mumagutuke sibitare utege ntoja kwanja ni untu wa maigo.